Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavenekwa chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asika kanongogara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya yandinayo yandiri kufambira zvamanje manje inyaya yavhurika hombe paSouth Africa apa. Ndangoya kuti ndingokuratidzawo kuti chimongo chako chaunacho chiri kuvhura hombe. Auzvizive zvako but chiri kuvhura hombe. But hombe yavhurwa neuyo ari panapa uyu. Ndoda kuti tione clip iri from Niyatemba Anana King Ginger Cream de la Cream. Akavhura hombe kuti awanewo basa. Anganzi akahura here munhu akadaro. Anganzi akaita chinhu chiri wrong here. Achida kuchengetawo mhuri, achida kuzviriritirawo. Saka ndo hombe yandinayo panapa yandiri kufambira zvamanje manje. Ndo zvinhu zvandauya nazvo panapa kuti uonewo, uzivewo zviri kuitika kune dzimwe nyika, zviri kuitika kune mamwe marelationships, kuti mawane ukaona kunzi uwane basa, kunzi ndikutsvagire basa, ndikurongere basa, chimbonditumira mapictures ako wakashama. Mawane. Saka tisingatambise nguva toda tipinde muvidhiyo. Asi tisatapinda muvidhiyo iri ndangoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apo handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kumangara ndibate futi pasame number ipapo handitika. Saka rega tipinde muclip redu tuone kuti how far is too far. Yabona ngitholela. No. Awungene lapho bathanda. Awu yo. Kodwa baby ayisiyona lento oyicabangayo. Lento oyicabangayo ayisiyo le. Yipha icabanga. Soka ndezokuthi King Ginger akasangana nemi muri couples muchifamba zvenyu muchitake walk, muri kupicnic, muri kuchichi anongokubvunza kuti ma questions obva kuti ngatite loyalty test exchange mafoni. Saka apa mukomana apiwa foni yemusikana. Apiwa foni yemusikana ndo yakuita sei? Yaakutarisa manje. Saka aona musikana achichita. But chinzwa manje reason yacho, the reason behind kuchita kuri kuita musikana. Ucabangani? Wazini ukuthi ucabangani? Ongishiya mbona ireaction yakhe ukuthi ayisiyo lento ayicabangayo. Yo. Kunento engaka. Kanti nibeni sendelana amaphiki. Khona umuntu ngathi ufuna umsebenzi mara kusendele amaphiki aso. Mukomana avunduka. Averengeveka aona kuti hey. Anaconda. Aona picture anaconda yakadai. Yanenge kadora zvake pakashata. Avunduka mukomana. Avunduka pakashata. Asho phela nami indlela ukuthi nami ngisheshe ngithola umsebenzi angisho kumele ngenze into ayifunayo. You understand? Oh so rega ndikuverengere hapo apa pamunogona ngemchijambwa nema subtitles akubvunzwa manje ndoenda ku gallery vakanoona ma pictures manudzo ari ikoko handitika zvikanzi it's my way of making him get me a job. It's my way of making him get me a job. Inzira yangu yandinoita kuti iye aite sei angikwanisa kunditsvagirawo basa. Ari wrong here musikana? Ari right here musikana? Pakusvika pa extend yekuti unotumira manudes ako kune munhu ari kukurongera basa kana kuti ari kukupinza basa kana kuti arida kukupinza basa. Pakashata. And I have to do what he wants. Do you understand? Ufana ita zvaanoda. Notukasadaro basa rita se haribude. Hey, mawane, rekatona zvinofamba sei but pakashata. Lezi ithombe bekwezokuthola umsebenzi. Obvious. Hayi yami ifoni vele ngiyabona
uyabona nje sengendlela enginyanya ngayo nje neyama ngibona ngisho ukuthi sikhona isidingo sokuthi uyivule ifoni yami. Kahle mhlengi. Kahle. Kodwa ngiyasho ukuthi siyo lento oyicabangayo. Manje hayibo sisi manje le contract yakho nomsebenzi nanokuthi ulokwenza izinto zomsebenzi bezothatha isikhathi ngana. Ezomsebenzi. Ngakhuleka ngeke ngimenze ne. Ezomsebenzi. Ithombe isopra wami nawe ngivumela. Angithi uyasho ukuthi beyemenzela ukuthi athole umsebenzi. Lo muntu athi ngimsendele ithombe nami ngabe sengiyamsendela ithombe bekumele ngenze kanjani? Ngenzela izinto. Phela ube udinga nje ukuthi umsebenzi. No baby ngiyawudinga umsebenzi uyazi Indlela ubungasho ngayo mhlawumbe ukunikeza imali uyohamba uyodizela lo msebenzi. Kumele kwenza ngalendlela le. Thombe zomsebenzi. Hanzi nemgomana dai zvanga zvaigona dai zvaita ungade wakandoudza ndakakupa mari wakanobvisa chioko muhomwe wakaita sei wakapinda basa pane kutumira mapicture wakashama ameno muri kuionawo senyaya iri panapa iyi tongaiwo mega isa comment mucomment section wotaurawo maonero ako wotaurawo mafungiro ako handitika ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje King Ginger cream de la cream niyatembana na saka tungoonesana kuti how far is she is too far handitika so yeah bengana choice kumele ngimsendele ithombe kumele understand nawe Ayahlahla. no baby kumele understand nawe vele understand Awutham awu relax. hanzi newe unofana kuti understand awo baby What's unofana kuti unzwisisa awu relax awutham awu relax ayikho into oyilwayo la ubambile yani. kumele understand no kumele understand So wena awutham zokuthola umsebenzi udinga umsebenzi usazoqhubeka ujole nalo njengoba umbona ukuthi kumele ukuthi u-understand. Hayi ngeke mina ngijole nalona oyenza kanjena kimi. uyazi ngiyakuthanda Nami ngiyakuthanda kodwa ngeke ngisaqhubeka nawe ngendlela oyenza ngakho. Kodwa okay baby ngizoshiya phansi ke lezi zinto ngicela siqhubeke mina nawe ngiyacela Ngizoqhubeka kanjani? ngiyacela baby ngicela Ngizoqhubeka siqhubeke kanjani kuthena? cha phela uyasho ukuthi ubefuna umsebenzi ngalezi ithombe. Masipra mking of freestyle lo ngicanya kanjani? Usazoqhubeka yini wena ukuthandane naye njengoba uzomnika ithuba uzomxolela njengoba exolisa ethi uzoyiyeka indaba yokufesa After lo doti lo ngibona lapho la uyibukela wena ungenze njani? no okay sendo sami mamela sendo sami mamela Yeah. ngicela ukuthi okay sikhansele nje yonke lento sicale phansi Kanjani easy nje kanjalo. Easy nje kanjalo. wena sister uyamjwayela kahle my brother. Uyamjwayela. not all about ukuthi ngiyamjwayela it's not all about ukuthi ngiyamjwayela But ke awuthami ngoba uthi awusamthandi ehlisa umoya check ifoni yakho nawe. Ayisho lento lena ukuthi uyabo? Bamba. Uyavuma nawe Okay. uma nje uyasixabanisa. Hawu sengiyamcabanisa. Ubungazi njalo ukuthi kunezithombe zomsebenzi lapha. Awukazi right uyithola. manje mawana uchitangisa manje ari katongokaplaya katongopera kaclip kacho mawana kuchinotangisa manje pakusearch kwafoni yemuface nini ayindinzwisise musikana ari kuchita but iye haasi kuda kuchitwa mawana zvonereyo mega Awuyivule ke awuthami. Asikho nanesidingo Awuthami uvule le phone. lena. Asikho cause vele nje. vula yakho ifoni ngisho yami ukwazile ukuyibona uvula neyakho ifoni nami ngifuna ukuyibona Woza. Vusi bambisa uvusa ifoni yakho ngoba unaphakeza. Woza. No WhatsApp. Sure. Imala. Yabo masengathi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makubhela igama lezinye ifebe la ungitshela yazo. Okay, sure. All right, guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, and we are on WhatsApp right now. When you're about to type that trend, just type it and ngiyakuthanda. Mhlenge. Ugrand ngabi? Be ufuna umsebenzi. hayi ke uyazi uyintsha Okay, imali manje sekwenze njani ke manje? hayi ngeke bheka Azurima. nawe amapicture wabo labantu labahlezi khona epark uyazi uyintsha usifebe sendoda uyazi wena yes ufana nami okuchothi lento uyenze ngaboma ngithi uyenze ngaboma Sister. Phela kabi wena. Hayibo. Yini manje? Nawe sister uyayifebela. Nawe. Sifebe sendoda Nawe. ngcono mina ngoba Ungcono ngani? indoda yena uyindoda Ngibona ngani uwumfazi Ngibona ngani? hanzi ndiri nani inini ndiri
ndiri mukadzi ndokwanisa kufeva ndokwanisa kuita chihure pane kuti murume aite chihure. Saka ndo clip randofamba daro zvabaje ndangoya ndikuratidzewo kuti hatisi tega tiri muZimbabwe tiri kuchema tiri kusangana nemadambudziko aya ekuti unenge kusina mabasa umbonzitumira inonzi mapictures usina kupfeka kana kutanga warara nabosi kuti uwane promotion waka zvakazara kwese uku zvakazara handitika uyezve ndo zviri kuitika mumarelationships evamwe ndo zvanga ndangouya nazvo panapa zvamanje ndite sei ndikuratidzewo kuti musanyanyozvidya mwoyo musanyanyoita sei musanyanyonetseka zviri kwese zvinhu izvanditika. So without wasting much of your time rega nombokusiyai mumboita zvamunoita paweekend panapa. I hope weekend iri kufaya, madrinks ari kuflya vari kuchechi vari kuisa sei vari kunamata vari kubhora vari kuita sei vari kuonawo bhora handitika. But ngatingoita zvinhu zvedu takaita sei takachenjerera because you never know musinechi nenguva totsvaga Jesu achawanikwa todana kwaari achiri pedyo. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.